Seratan na girawan na tanto ka amala ikipan taga kapung gusto kasagyan ko to ada belinya nagkukudu sa kauban naman igira babuan na mga renew igira babuan na mga kandidato mga celebration na madang ligirawan na sumalay pirang na bumalubog sa honor na makaw masuk nur na andin ni ka niya magunor na namanya bubuja mga pitaka ini na pinaguan sa pera nagyutuman agyang ko tuwa inusar karoon na deben yang belas na ayaw masakitong na inusar kasutang sa deben yang belas na bakong miyadusa ko kenapa kalau niya ako sa belas yang ko takini panggen kong sigsag yang ko tamang honor kakagia dalam kagia pudingan yang namanya kata di magian kaya paniang ben dia kata di magian kaya ya gaus lagi kira menakwan dan yang kubers kaya menakap kubersan yang ubah ya gaus na ya baus Allahu akbar nah sekamang nakagia kia tua ngasabak ya baus namanya bebera namanya bega dia kota piraka dia kata nah kenau butuh ubakan ges kesalahan si kuala kenau tu ubakan ges kesalahan si kuala ayat langkes dosalalan si ikwalla lagi yang kutwa inusar ka yang kota tamu kasapantag si ikwalla inusar ka si iku mga masjid inusar ka si iku mga madrasah inusar ka si iku mga turil inusar ka si iku mga waktailo inusar ka si iku mga seminar inusar ka si iku pemberang-berang kasusu at wala nagyutoy benderukun at tamu amyaw sa kabay wala gitu, kira ulang nama dalam pengira, ogup kaki sagi yang ngayawan, hampir begitu ada sonor, mak amak aku 11, ada balas ya, dah, dah banyak balas, enggak ya, hati pengakuan 11 sih, lalang lagi nana yang ku tahu, resi siranu di bangun desa, isi siranu di bangun desa, asal jangan pengakuan santawan nang, wah, ini kesan dari danu nabi yang bersama nah, dia kaya serta nomorana. Nama lagi yang mau tahu nori tidak punya gunur sama gunur ada yang bersih. Paganaya ante ini na kasing yang nang tak apa gunur nanti naik buat lamu di atas. Nah ibu yang mana lamu di bawah. Nah depannya mana pakaurian yang mana patah. Nah nanden ni kaurin yang saya yang kota patah di nebenian dia beres nas kanam tantok kan nama taik maratabat kau berparu nak saja pirakan yang genggong. Nah jika kata nebenian dia beres, namanya dosa ngomong. Kayak ngomong tu dalam agama. Ada untuk berwau agama dan agama Islam nagudanian untuk kabubayaan. Kaayat derung nantawa inusan yang setamukian na ayat yang sarannya nang nagian putakaba ya Allah gupul su manusia na yang sarannya sisa dia putamukian na kena ubang kaba ya Allah na taruh tok askanian namanya dosa na leo kokia dosa yang namanya dosa pun sagian putamukian saya kokia sarannya nang sada kipangkanya sisa rumah namaurin na ayamnya Rasulullah apet ikat terus sagian putadidin kakil katopan manusia di Indonesia na sontamu kian na sontamu na dua anto na ipagi sir kasontamu kawan tu na ikiyak mo angkaw Allahu Akbar ubabin na ipiyakan ka ubabin na ibiribaan ubabin na isi kami yang kuasa derbetan kakapan aku ubabin na isi kami yang kuasa sugalan ubabin na isi kami yang kuasa isagian kaya biberang-berang mga haram akia pakaw kita. Nah, umman ugyang ko tatapok na ayat yang wakaw na halal. Na ibagi sirkap man wande kay Musa. Na idapat teka. O pa mga sutapok ka na niya kada miya usar kaun sa dakipan tagiyan. Da miya usar kaun sa iku agama. Na dimimbalon aperin sa itutung reka. Kakadiyadak ka mausar sa kabaya Allah. Da aminisi digangkau sa pantag sa ikwala kasala kaway nusaran kau na pipikiran ka uri penuwala agiyang ko tamuka na miyakat tibuba ka sa pirinsa ay pirinsa kasisa naman na mo pengenita no sa ikwala apakah di desuntan
Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa maraya ginagum mga sagugud ayun iya kiapang dagatan usi sa ginaya ng tanong panagutaman si alalim apor kaya bato. Sa mga pagsamin na may magmanaging ay mga pakaisir, huwag na mga pakaisir Europe na isa yan ay yan discussion na inshallah welcome kano yung aming tanong sa mga pakaisir. Mga pakaisir o mga putian. Alin pakaisir alin. Pamaibarat buhay, may seminar ako, inisin akong tabo Tigin raran na andarasum, tiyan na seminar ako. Tigin nagnakad na tigin seminar tigin, ang ganap na tigin seminar tigin na mas muang tanginan. Yang naisa kan na rumah saya buat yang sekolah dalam buat tiang ada di na dekat na tigin na hindi na kon sa usawa. Mas tawo na ang tiyan ang pun hindi makaseminar dito. Yang kaya dentara ayo. Alim. Yang kaya dentara na basta manukena na napanang bila enggak. Paganayrong na di mabubaya sa mafia. Gubuon di seminar na pengalangan yang pensuaga mah nakarin na sa di mabubaya sa mafia. Hindi ko tigin ang pasi seminar tigin. Na ubang kaon na kuan, ubang kaon kiswa-swa kakepa kaya kuan. Apias ka na mabinasan yan ang yan betul. Naman inosora-sora man na ayat tigyan na kuan. Ini sugu yan ang yan apa mamili sama pihak budaya kakak gitu. Ada nuto budaya kakak nasikannya ketung debu di mafia. Ada mana suku budaya kakak nasikannya ketung debu mafia. Itu ada taruto na nakari nasa ditatawapikan wallah. Nakagi ditatawapikan wallah. Na ikaw di pagi kuniksiuna kakempa kaya magawi iya. Agian kotoa mafia pamikiran ka. Nah, yang kaya detaray na kuring kedin. Nang na seminar na kentan UGI. Nakagi ayaman amapia na nasuwalay na apia so kapital na kailangan na makapira. Kagubong mga isa kamapital na kapian niya. Nah, ayakat ko kapia ay gudal walay, nagyang koto kapital na kasapagin ay na ikatuwa, ikatalo. Kami ang kapia ay gudal nagyang koto kapital niya. Giyang kay mambu, giyang kay iyakuan, puso na isa yang kasay baratan o sabi na di kumangaw lama na dataru batin at kelubat na kailangan na kesadyan. Naman, igida dia mak to. Ino to, so dia mak atatag unun so khutbatul Jumat. Asay ko mga pada waktu nalangun din na duhur, na dabong khutbah. Ayah sama pakai tagun sa yang kota khutbatul Jumat, nafsir janian so puso o manusia. Mana naan ketag bisa pangmayat so puso manusia. Nasa tanong mo, nasa isa yang kaya seminar na kesadyan yang kota puso ka. Agung dia kota pamikiran kasi isa yang kota parataya sa ikwallah. Apia pernah uman terus mga ulama nanti kay miyari pituto. Ugay na wa. Ande ni na ayak yung tuwa nga nagyang kutuwa kapsir di isa yang kota puso ka. Agoy ako nga nagyang kutuwa benas. Kenapa ya buat kan nanti yang apiran dan mausan. Kay man to na pure na to na wasiat ada taruman. Nah, dia sosial media, radio, mga seminar nang tanugken. Nah, nakagiya da wasiat abatan da man. Na nagyang kutuwa isinuta pumulias na ile nga konsumte dina. Anto na mga day makakukumplito. Nagubudi makakukumplito na karina sa mamrahu balang na wasiat namyan din. Ikadua, na pias wasiat namyan din na lumiyang bus ada mata gusi sa kaya mata puso. Ikadua kiswa-swa. Kaino, ayakuan ka na balas. Kakagia, isinaya, na nakatiyan ito na panilawan ng iyang mutakatir Rasulullah. Ay pupengandeng kau mga ipengandeng kau Allah sa mga malaikat. Tidak dapat bingo tukun. Ikadua na utasakan tao mama, ya kau masih Rasulullah. Anto na bagi, anto nanti kini bagi anu mga tao, adi timu-timu sa pantag si iku Allah. Ini semua Rasulullah ay bagi ni rat na surga. Na nabayay na yung Rasulullah na makaisa-isa sila naging mga timu-timu. Namanya ko ay nang surga. Di timu-timu. Sama nung to, nagyang punta di ka timu-timu tano.
Saya wapi ane seminar, suga nurut, kena ubah sini. Soalnya kalau seminar lo, nak nagumpun. Kapan tadi kau nak pakai ya bagian karena surga asal kamarnya. Nah, yun to waduh, dan taruh tuh bersama ditutup. Nah, pandang tidak ingkaka karina sa di mampia agian kota musawir yang berubah di suasana. Nah, gitu alin marayagan nagu masalugod ang yung ito kaya paras mo na iyan tayo malipan naman taman. Bisa pa parang na sa pakisaging oras tayo si pangalan na pagkandua alin na padalan sa lang kubog yung mga layok tayo si sa yung social media mata na niya kisang bekiran na iyan yung panaguntaman alin. Sa pagkaroon na sa lang kubog yung ito mga pangyayakang sisagyan na apat kay Europe sira ni mababalo yung sponsor sisagyan yung programa tayo monthly EHB is monthly Islamic Seminar at Hamid Broadcasting System monthly Islamic Seminar ang Manay Saulan yung ito si Haji Siti Rahma Abdul Hamid yung ito si Haji Sinaida Abdul Hamid sa Kanusan pagnita magpipili naman yun gusto kalau lang yun na mga layo kami sa social media, mga followers, mga sa noon na siko kaya begini kami sa oras, siko kapag makinig nyo si sa iya mga pantingan, siko agamatan o agama Islam, lalo nyo rin may pagpapalag yan iyalim ta na malipanagutaman na siya alim abol khair bato. Gusto lang ko na yung ito kami sa si sa iya Mata Dubai, yung to si Rofaida Atul Hamid, kalau walaman yun din, si Sagyan ay ako din yung niya at matanda ng mabya Panginoon yan, pamakinggan si Sagyan niya programa ito naman to, mabya katipita sa may EHB, sa seminar. Sa kabro, na nagutup na naman namin naging si Mambo, di mamakinog si Sagyan na po radio, sa may Islamic City of Narawi, sa Iran, Pantal, Baloy, Taguluan, Punabiaga po, sa naiya Matunggo, Matorga. Maging naging naiya ko sa piano na nakasambuan. Sa Panitawala, mambagyan yung aging na namapamano sa nam, kalilinta, da karaginawan, nagupad na naman namin naging naiya sisima to sa naiya studio kano, yung naiya mga piyagan ng mga malipan na guntaman mambo, adisan pendarenon, si kapakadarapayaran sa naiya kaya kalinimod, bala-bala sa katorano ala, sa Inshallah, si Tanog Gatagi sa Diyaga, yan ay programa tanong sa pagkanduan tanong, yan ay yung tanong